Sağırlıktan uktasa bolot, namaz okup uktasanız bolot. Sağırlıktan keyin, misal üçün qanchada jabıldı oz bugün? 4:22'de. Ha? Jabılgandan keyin 10 minuttan okuy berseniz bolot namazды. Masjidde namazды kütüp oturup uktap kaldırmaz, kalıp ketpesin. Oroza jabıldı 4:25'te misal üçün da, oz bekilse 15 minut kütüp durup, 10 minut kütüp durup okuy verin. Makul bu? Oşenseniz bolot. O masjidde damılarını kütüş şart demez. Uktap kalsam yiyemez damılar misal üçün. Okurup kalıp ketebe namaz. Sankt Peterburg'da işteyim. Oroza karmayım. Saat 2:30 oğuzdu jabıp, 21:30'da oğuzdu açabız deydi. Saat 23:30'da oğuzdu jabıp uktasa bolovu deydi. Boloveret. Gebir palvandar var, sarılıkka tura alбай kalat da. Oşo iftarlıktaki menen aylantıp koysa dağı jarayı veret. Biroq sarılıkta baraka var. Peygamber Aleyhisselam aytkan, biz menen bizden başkalarının orozasının ayırması sarılıkta turat degen. Sarılık atırıp çok degende bir kultum su içip al dua kılsanız onda baraka var. Men yettemenen kursağım açpay, sarılık oşo baraka üçün ele turam da. Anan baraka dep, baraka dep da köbürөөк jеп alıp anan orozada kayra semerip çıgabız. Asli oroz adam arıttaş gerek içine. Oşoga orozada jeyt dese ölüp kala turganda aştan kelген sebey azırak jeş gerek orozadaçı. İftarıkta azırak, sarılık azırak jeş gerek, adam arıktayt, aşkadan oruna kelet oşonda. Sarılık içpey ele koysa bolovu, bolot, biroq makruh bolot. Sarılık içkendiğiniz bu sünnet bolot, sünnetin soğuğunu alasiz. Andan sırtkarı sarılık içken adamdın keç-keçen oroza karmağına jöndömü köbürөөк bolot. Şoндуктан sarılık içip arkasından jakşılap su içip alsanız, ayrıca zamzam içken bolsoңuz jakşı bolot. Attiңay zamzam suga. Men uşul oroza kelgende daima Mekke'de жүргөн күндөрүм эсептейм. Анткени daima kurma, daima zamzam, oşol orozadagı kadimki tamaktar. Ana эми азыр көчөдө өзүбүздө zamzamды той иче тургандагы мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Бирок ошондой болсо дагы үмүт кылабыз. Кудайым баарыбызды Меккеге жеткирсин. Ошол жерде zamzam сууну ичип, ошол жерде мындай бир рахат алганды Кудайым насип кылсын деп айтар элем. Men oroza karmayım dep erте menen tura albayım. Negedir uktap karatan bul күнөө болбойбу? Күнөө деле эмес, болгону iftarlık sarılık kılbay kalганыңыз makruh болот. Saatты коюңуз албетте турасыз, болгону ниет болуш керек. Адамда ниет болбосо каалоо болуп аткарылбайт. Anan almamış ozuma түштөп эле туруп калсам кармадым, турбасам кармабадым деген жакшы эмес. Ниет кылыңыз. Ар бир азыр жок дегенде иттин улу байгарды атайын сотка телефондар бар. Ошонун звоногуна коюп койсоң, ошол сизде коет, ошон менен иншалла орозого туруп алган болсун урматтуу бир тууганым. Оозду кайсы убакка чейин бекитсе болот, убагынан өтүп уктап калган болсочу дейт. Ошол календарда багымдаттын азаны таң атты деген убакытка чейин барып бекитсе болот, бирок андан өтүп кеткен болсо, уктап калсаңыз, оозуңузга эч нерсе албастан, суу ичпестен эле ниет кылып койгон болсоңуз жарай берет. Бирок таң аткандан кийин, жанагы ооз бекитүү убакыттан кийин туруп калып туруп, билип туруп эле нан жеп суу ичип алган болсоңуз, анда сиз күнөөкөр болосуз, эгер ниет кылган болсоңуз, урматтуу бир тууганым. İmam Muslim rivayet kılgan hadiste Hazreti Amr ibnül As aytat, Peygamberimiz Aleyhisselam aytты deyt. Bizdin orozobuz menen ahli kitaptın orozosunun ortasındaki ayırmacılık sağırlık jegende deyt. Sağırlık jegendi kebirler aytışat deyt. Bu peygamberlerin sünnet, bu жалган söz. Antkeni bizge çeyinkilerin dininde sağırlık degen bölök çörek bolgan deyt. Kandayçalarda misal üçün alardın dinlerinde kebirleri geçinde tamak çeşet deyt. Bir cep kursak toyguzgandan keyin oşu tünü men ara kullanıp keteber tamak jebet başka deyt. Şunday eкен kebirlerdi hurmatlı bir tuğanım. Aytat berdi. Vel ma'na enne sahura huvel fariqu beyne siyamina ve siyami ehlil kitab lianna Allah Teala baqahu lana ila subhi ba'da ma kana haraman aleyna aydan fi bad'il islami ve harramahu aleyhim ba'dan yanamu ev mutlaqan. Bizge gün batkanda taң atkanga çeyip jey bersek bola beret. Sarılıkka çeyip bersek bola beret. Başkalar kандай emes eken. Başkalarga oşo gün batkanda tamak jеп alıp turup, oşo menen tünü menen dagы naraka ulap ketiş gerek bolat eken. Uktaganan jegenge bolбойт деген şariatlar bol. Oşoň üçin sarılık jegen emne bizdik uşunda urmattуу bir tuğandarım deyt. Anan ve muhalafatuna iyyahum taqa'u mawqi'a şükr li tilka ni'ma.
Demek Kuday Taala biz uşunda jakşılık bergen üçün oşogo şükür aytkan dagı bolup eseptelet egerde biz saarlyk içe turgan bolsok. Kuday Taala saarlyk içpegele dep koysanda oşol ujum menen iftar menen jüre öğretilende kıynalıp kalışı mümkün ele. Oşon üçün Kudayım sana kanday bir oğmat jakşılık berse oşonun şükürünü aytıp duruş gerek. Densooluk but berdibi, meçitke basıp kelgen hareket kıl. Akıl berdi, akıl jardam beren hareket kıl. Kolungan emne mümkünçülük kel şunda kılgının.